babu sankarande Riyâd istibab ko ilegol tashmitil atis ilnutugol iluɗo sarti so ili ida hamida Allah ta'ala so yetti Allah amma so ili o deƴƴi deƴƴo wa karahiyati eñugol tasmiyati ilnutugol mo ida lam yahmadillah ta'ala so yettali Allah wa bayane ɓangingol adabi tasmiya neediji ilugol ngol e ilnutugol ngol wal atas e ilugol ngol watta saabu e ittugol ngaɓa sundulla ngol عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الأطاس ميد إيلو ويكره التثاؤب هم أني كان كو الله إتو بنغابة سندولة سبنا التثاؤب من الشيطان إتو بنغابة سندولة كجيا من الشيطان فإذا أتى ساعتكم سيقول بمودون إيلي وحمد الله تعالى ويتي الله كان ريلاتك حقا حقه على كل مسلم دو كلا جل سمعه نندودون أن يقول أنه يرحمك الله amma tatawba amma ito ngaba sundulla fa inna ma huwa andulum min ash-shaytan ko jaadum e shaytan fa idha tasaa ba'dukum sigoddo mo do ite ngaba sundulla fal yaruddahu yuruttungo bi mana yo concentré ha ngaba sundulla on anilo masata en rewno wawi tay non foli mo few awa on say non ite ngaba sundulla fa in ahadakum sayuni goɗɗo e moɗon ida tasaaba so moytuɗo ngaɓa sundulla dahika minhu ɓeyni kam faynata ko ande goɗɗo mo ida tasaaba so itti ngaɓa sundulla dahika minhu cheytan e jalaymo rawahu al-Bukhari wano ƴettama makko anna nabi e wonde annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam ani nabi ko ƴetta e annabajo Allah on qala o maki ida atasa ahadakum so goɗɗo e moɗon iili falyaqul yo wi alhamdulillah mo yiwi gol alhamdulillah rabbil alamin wonde rabbil alamin on tawaka wala yaqul lahu yo yamma ko musidɓe makko ɓen aw sahibo ma kala ɗi maɓɓe ko ɗon yarhamukallah fa ida qala lahu si anama mo kanko ilu ɗon yarhamukallah falyaqul kan kadi yo wi'utuɓe yahdikumullahu sili balakum yalla fewno o moƴƴina fiyake mum rawahu al-Bukhari wa nabi Musa radiyallahu anhu qala sami'tu min anni rasulallah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiɓe maka ida atasa ahadukum si goɗɗo moɗon iili famdallah o yetti Allah fa sammituhu hay onon kadi ilnitema fa lam yamadallah so yettali Allah no fala tusammitu tan ilnutumo fus rawahu Muslim wa Anas yettama Anas radiyallahu anhu qala wi atasa rajulan worɓe ɗiɗo iiluno inde nabi takko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sammata hadahuma nelaɗo ilniti goɗɗo maɓɓe o lam yusammit al akhar ɓe sammitali oya فقيل له فقال الذي وي on neɗɗo lam yusammitu mo nelaɗo ilnitali o wi nelaɗo afasa fulan tarikan ili fasammattahu a ilnitimo wa akastu min kadi mi ili falam tusammitni min noon a ilnitallam faqala ɓe maki mi toña hada hamidallah oɗa yettuno Allah ɓawo ili fa innaka an noon lam tahmidillah a yettano Allah a ili fankuɗa muttafaqun alayh وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكان لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس سئيلي وضع يده ينغ مكو أو صوب ما تنك المكو قل سيمو إلو دوتي قوتي لديدو على فيك هندك مكو ألقوا في وتهيتو إنجل تو وخفت بجلتنا هيتو أو غضب تيها مابي جلتني رأون صوته هيتو شك الراوي في اللي حديث نسكتي كن يكون قد إنجيل رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح ونبي موسى رضي الله عنه قال كان لا تك اليهود اليهود يتعاطسون إلين كنوتنا إن رسول الله تكو كان لا الله يرجون كتير جقول مأده أن يقول لهم وندن لا ما كان يرحمكم الله يلا يرمي بابي أن سنلا بيك جابته nelaɗo kadi so ɓe iili alhamdulillah paygol nelaɗo jaabo yahdikumullah soli balako yo Allah fewno moƴƴina fiyake mon o rawa Abu Dawud Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wa nabi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki idha tata'aba ahadukum si goɗɗo e moɗon itti ngaɓa sundulla fal yumsiku yo jogitoro biyadi jungo makko ngo ala fihi ka hunduko makko fa inna shaytan andu shaytane silaɗo so gaɓɓiti hunduko ittugol ngaɓa sundulla yadhulu
kanko iblisa o naata e ka hunduko ko bonɗo rawa muslim wallahu ala wa alam